Mo te wā tuatahi kua whai wāhi atu te kuratini o te waiariki ki ngā whiringa whaiti o ngā tohu reo Māori a te taurewhiri i te reo. Hei tā Keith Aiken, te tumu whakarai tuarua o te kuratini, he wā whakahirahira tēnei mō rātou. I raro i te tāhuhu tikanga ārua, he ahurei. He whakapakari i te katoa o ngā tauira, e kurai nāna ki te kuratini nei, te ahunga o ngā mahi. Me te mea anō, kua kite rā tāua i roto i ngā kura. Kāre e orite ana te whakawhiwhi i ngā tohu, ngā tauira Māori me e rātu o ngā tauira. Nō reira, koe rā te whainga matua mō mātou o te kuratini nei. Aha ko wai te tauira. Kua rima tau i aia nei tēnei kaupapa e kōkiri hiana. Me te aha, ko tērā e tika ana he maha atu ki ngā hua, ka puta. Nō reira ki te kimi huarahi mātou ki te whakapakari i a rātou, ki te whakapakari i ngā kaiako me ngā kai whakahaere o te kuratini nei. Kia pai te noho tahi a ngā kaimahi me ngā tauira Māori haramai nei ki tēnei kuratini. Ki ngā whakamārama anō nā te kahapuku mahi ke o ngā kaimahi o te kuratini o Waiariki nei. Te take i aia nei kua pua waihia tēnei kaupapa. I roto i ngā kaimahi katoa o te kuratini nei. Kei roto i a rātou te tino hia. Kia mātua mōhio rātou me pēwhea rā te whakatata ki ngā tauira Māori. Me pēwhea rā te tautoko i a rātou. Ke eke rātou i roto i ngā kaupapa mātauranga. A te pō o te tekau maono ngā rā o tēnei marama tonu, ka tū ai te pō tohu taonga a te taurewhiri i te reo ki Tauranga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.